Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nyo sabuh video khusus ji ke si Imran pancuri kameng yang pernah dicua kameng cupo juai ni di Nisam. Nyo lun pegah ke perkara ke si Imran pasai bacut pakon dijih mata saruk sedra metuah. Nyan mata saruk si Imran wate ton 2000 jih na pernah dicua kameng cupo juai ni dicot triang di Nisam. Nyan dijih mata saruk akibat dipoh le masa, dipoh le urung Nisam. Nyan sebab punca mata jih saruk akibat dipoh le masa ton luar biasa. Dicot triang, dicua kameng. Nyan simuranyan pancuri kameng yang galak fitnah gop, yang galak tuduh gop tanpa bukti dan tanpa saksi. Yang si Imran pasenyan nakeh salah sidro pancuri kameng. Yah si Imran nyan salah sidro dukun. Wate mate yah si Imran payah tutah bubung cedera tuah. Nyolun pegah ba urung drone nak nutuso. Yang sebetul ji si Imran nyan nakeh anu dukun. Ji dasar pancuri kameng. Ji ada dipegah awak gam yang namun ji hana diterimong legam. Lewat jigam wate masa Tengku Abdullah Syafi'i meninggal. Nyan lewat jigam. Nyan pih gam jih gamat radio. Cuma dia pugoh-goh dro di jih sebagai gam. Yang sebetul jih si Imran pasenyan kon gam cedera tua. Jih berdasarkan pancuri kameng cupo juai ni dicot triang. Mata jih saruk akibat dipoh le bangsa Aceh le masa. Yang poh si Imran mata saruknya nakeh awak masa. Masyarakat Nisam yang poh si Imran mata saruknya. Maka jih mata mejuling-juling. Jino kai pim tabai. Han peteh nekalon mentong ba Facebook ji, ba YouTube ji. Nekalon rata-rata babah jim pep-pep mencep-cep. Ba bibi ka peteh. Yang ba bibi di ka putih akibat degat di pim tabai dan mata ka saruk. Yang mata saruk akibat dipoh le masa. Yang kenyo yang pulai lun pesampo ba urung drone sedram tuah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.